Mbaye ikaze kandi mbifurije gukomeza kumererwa neza. Uyu munsi tugiye gutembera mu ruganda rwitwa Inyange Industries. Ni uruganda rukora ibintu bitandukanye. Reka ariko mbere gatoya yo kwinjira muri uru ruganda banze mbashimire cyane mwese mubana natwe ku IBENDERA TV. Nitwa na Kreti Intirushwa, ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri iyi channel yacu. Iyo mubikoze gutyo ni inkunga ikomeye muba muduteye, ariko kandi binaborohereza kugira ngo izindi nkuru zose tubategurira zijye zihita zibageraho. Nkuko nari mbivuze rero, ni ikaze, tubaye ikaze mu ruganda Inyange Industries. Ni uruganda rukora ibintu bitandukanye, birimo amazi yo kunywa, birimo kandi juice, ariko kandi hanini umwihariko w'uru ruganda ni ugutunganya ibirebana n'amata aturuka ku nka. Ukunze kubona amata bita ngo ni amata y'Inyange, hari kandi na za yawurute n'ibindi binyuranye. Byose ni ibikorwa by'uruganda Inyange Industries. Uyu munsi IBENDERA TV abatembereza mu ruganda rwitwa Inyange Industries kugira ngo mwihere ijisho ibihakorerwa n'uburyo bikorwamo. Ni igikorwa turaza kugenda dufashwamo na Fred Kayumba, akaba ari production manager w'uru ruganda. Niwe rero ugiye kudufasha gutembera muri uru ruganda. Reka duhere aho bakorera amata, no kuvuga amata y'Inyange. Amata aba apfunyitse mu dukarito, ariko kandi hari n'andi aba apfunyitse mu cyo twakwita nk'igipapuro, ariko nyine gikozwe mu buryo bugezweho. Turerekeza kandi aho bakorera ji cyangwa juice. Ni juice z'uburyo butandukanye, umwihariko ukaba ari uko zikorerwa mu ruganda Inyange Industries. Reka tugana ku musozo dusoreze aho bakorera amazi. Dutangira twabwiye ko muri uru ruganda kandi bakora amazi.
ukunze kubona amazi yanditseho ngo n'amazi y'Inyange. Aya mazi rero nayo aba yatunganyirijwe aha ngaha. Dufite drinking, I mean the table fruit drinks, amajuice ari mu bujerekani, turi ISO certified, turi RSB certified, turi FDA certified, turi I mean dufite na Harare certified. So certifying bodies zose hano ziraducertifyinga kandi turacomplying. Uru ruganda Inyange Industries ni uruganda ruherereye ahitwa ku Murindi, ni mu mujyi wa Kigali, rukaba rwaragize umusaruro n'akamaro gakomeye ku iterambere ry'Abanyarwanda, kuko uretse aborozi rugurira amata rukabaha amafaranga, uru ruganda rwanatanze umusaruro ukomeye ku Banyarwanda abo rwahaye akazi, dore ko rukoresha abakozi benshi kandi bakora bagahabwa amafaranga. Reka tugana ku musozo dushimire Fred Kayumba, akaba ari production manager, ari nawe wagiye adutembereza mu bice binyuranye kandi bitandukanye by'uru ruganda. Reka kandi dushimire namwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu ku Ibendera TV, ariko tubibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu. Hanyuma ibyo byose tubikubiye hamwe, reka tuvuge ngo mugire amahoro n'amahirwe. Nge nitwa na Kriti Intirushwa, nikaze no mu biganiro byacu bitaha.